Hendiat benai menshua, shulong me lukruak atyar, ulawan ra ek hubor cingkren ba dispersing rani, way ne kinawat RTI, hagaba ulakren halor ke cingtung kambian, teki arngut ki menteri sarkar, pokatnat Meghalaya Urban Development Authority, Hendrai ke sarkar jala, lingba under secretary jong sarkar, haka arpendri utrek benai nailar, klapen scam no ikite ki arngut, ki belasya thungkam sop. Haba ikren bakilar petai kubor, ba dispersing rani, ubade unawat cingtip lingba right to information, ula pentip ba cingtung kam do ba hamlet doleng berbasnya balang dhar menta kamlong bi anshu adien bak sarkar klapen scam ya kita yarngun ya kan ye ba dispersing le thu halo kecing yo kecing u ya kecubab halo kecing pan cing tip ka bai dei ba kecing sa thali jung kikam ki bolapan nak office muda hak ba don life hotli kikam ki balai ba office jong donat perloisor raitong building ki ba don life hotli kikam ki balai kat ba office DC West Coast Hills ki don kembalai hotli ba hanai crime spot ki don lice pa under punyo tli Di kumbuskan mau PR benai mencua ngala let segi press kamtam selong mil batu antor habede begini kijing tung kambe anjong u hamlet doling bat usnya walang dhar na bentag ini ki arngut ki nong trei bonekong de praterik na benyu araja arpeu habede hamlet bat usnya badang dhar bagede lai photorik nai bendre war hajar pheu ti habide bagani ke jingkeno ki press media limba ke jingkeno jonga bai ni kot ba kadon ke jingthum ba akam ba an te po muda ti lang kala jonga la le biang ka ati ai po muda ti kini ati pa report ngayo khan reuterik September raja ko ar ti hadien ba ngayo ni ati report ka pau ba ka tai ka office muda du menta kampat don kataka ka jimut bangamut manong galong baka serbus book jonga serbus book jog Meghalaya manantak ko almen employed kam applicable kamut kadi bandon la ka jonga office mandom nam ta katai kemuda kani nakani ka ati ai ka pau ba katai kemuda adu mentak nang dehi ka department kum ka yo le lura namar balai na kaliang ga government of Meghalaya kampat cina tikana kenja service book na bentak employed habide kita department tigedi kata jingle jong sarkar hi ka pelong yau toi minister arngut ban thung kambe anya kata office te kumbalong mentaro kar kum ka report ka pau ba kata office adu mentaro kampat don kata ka jinge thung kam ke bajanai ba kat kum ka service book namar balai marba na kaliang kormen kampat Senat kenai kendon jokaan habedi tungkam tungjam. Te kata mentah ka pensya ba ke jingle jong hamlet bat ke jingle jong u snyo belang han kamdi ka babe an re ka de ka badon an namar ba na kalen ka government hadu mentah kam pachna ye kinja service book dan ki office merendam habedi ba ni ka tungkam tungjam hang tai po mudah Tiban pensya syu elo kata nakale junga lale ka ati ai ti hangne ati ai lalap ba kata gitu men hadu menta ka jinge thungkam i ba kalong langru langram kalong ba kum sang pur sangne pini ipe kum sang pur sangne ke don ka post engineer in chief kampat ju don ke department line ka armed force ki don ki engineer in chief Dahingtai ke don ki engineer in chief heba kar ka jingtip jonga bana na ki brio la thu ba kani ka post ka babat ya ne ka post engineer in chief de brio la shong thai na ka kam yo a sanction force ti kata na kala pi fila ban verify kata shule yang tai po muda pin klieng tu so galong na ba sha ko makan no ba ni ba ka jingthung kam nam ta ka post nam ta sanction post ne tho number of sanction post Engineer in chief ntai don ka way ka post but ka post kat ka jingtip jonga ba ga dei buriu ba song thai ti kana kani ka ati ali report kum joro ki don ki kam ki bahap kum ki dei ki buriu berte kontak ki ha pa ka regular ki don regular ki ha ka regular but kita ye bo bonjat ki kam ne i ba kamlong ti kana ka kum kani report namar balai ka da kalong ba serbus book hang tai po muda kampat long renti habede ba kani ka jingthung ba kamba an yang tai ko bala pun bana menshwa hadien balami ka jingkeno nanga nakalang government of Meghalaya
haka arpandriu trik akos arjar kalpan mi isnanda ka notification from the Kharbuki under Secretary of the Government of India to the Secretary Meghalaya Urban Development Authority, subject approval for permanent absorption of the officer in Meghalaya Urban Development Authority. Subject lah satu lupa bah hantai kampat don ka service book ka patikana namanta balha ka tungkam dumjam te nakalang sorka kana interfere namtan perskem ni ka anur te ngel thoi sai with reference to the letter on the subject stated above, I am directed to convene here with the government approval toward a permanent absorption of the following officer in Muda for better management, supervision and maintenance of the court. Manangkong base Smi Rikanti Manabanyang for the post of finance account officer. Number 2, Shri Las Medi Rambun for the post of architect. Nomor 2, kamdon ka service book lagi jong kita kadaw. Government of Hilia kadina po na government hable ay kini. Ti nakani ka orda ka pawa hangtay rumenta ka malabatay sikmat kamdon ka service ka ba janay. Ti habede bakan post ba hangtay muda. Pemada ka tungkat ay pot bangayo ba bakan post hangtay muda kadon live hoteli hangni urban ne raitong bade kadon ar posan teli kapakan pos kata de ka ba ngayo aga atipot hagbade baka contractual kidon kini contractual hangni po office jonga hangni po raitong building kidon lo kharwingut tikini contractual jingsha kadai ka jingsha ka pos kini kilong damta kanop kadon daga karakom jingsha iya babon banga kadon ka record bro khoi department kidon contractual kidai lang baka skiem kitong kontrak don teng ba kitukar kom ka appointment order kitho prajar kitolop re ka jingsio per kisio sipoja katang i bun ba ki department gilong hatar kom re hadien balakut kitu skiem do ngalap ba kitu gir kontrak kidang teng ya kam jinggeli galong ba kani kam kontrak i ba menta kala pelong ya sarkar kum kata ke benta ba kongsan do nomor balai layu iro hantai po MCL ya kontrak wat ka rostar kamlong applicable ya kontraktual tikani kajingkeli kalong ka ba ngasos ne ya kinong tre kumbe i hantai don kinong hikai hantai po hantai haru menta khasan si kide syong hantai gidawa ya ka hok namenta kakam desya bangalai hantai ngaso melum namarkar kum ka order la pau ba baro gibale emtet kide banyale na du ar haja sipau dek sosi kalong ba ki penut kam ya kata order hadu arjar hendai ti kapa ba kata kalap hendai snem kemut kade jing phalia jong sarkar kam de jing bakla ji tu hikai ti bedi bene nakaleng jong akum aktivis ka kentu sarkar la kam no ya kini contractual appointment la kam no de ban thaulat ya kita kini hikai ba pli banang kong galong la kim la chu ban thum kam ro kila ban ai kum graduti kini kisening ai kisen ai bakin yo sing di beli namta silak ni arlak kata kadon kam na balingki namar beli kijing bakla kam de na jong namta kam de baki de sarkar ka bala implement ya neka ya kan kam mtek exam haraja khat khandai ha insya kar kum gani vision la de araja sipro kata kijing bakla hakalung bro membriu la de perkhat ya gitu ki nong tre kum perkhat ya kini ka officiate apo babun department ki bala yo biang ka kam kontrak namta telop sipro araja kayo complain ba ka office ng tun kaay kinong tre deputation ng typo human right ti hadin mga lalay at ay ngalap ba ka deputation ng tay namatay nung tre ka don hadu menta kinang buteng tingalayo complain ba kani ka deputation ka thut yak permission jong gitu ka bade yo pan yo ang tun marbale mental asaus nem ka buteng ya kani ka deputation na po ng stan ti bayde kani ngalayo ka record ba hak jing sya kani competition kamde men palat ya ka sansnem ndre ka jing peteng jo kani krawara jing sosi ang type office jong ka human right te baide kani ka report nge thu ba kadon ka record ang ne ba kamde kita ka jing le be an ndre kadon ka order na po sarkar ka ba continue ya ka deputation kani ka exam ani krim jing sya na du ar phunriu menai ba ar ja khandai kani ka kam ka bede staff no te hadu menta glelang agi staff nurse namar hadu menta kim khot ya writing test te habede bakane license menta kampalai na glelang jonga la fai ka RTI te kar kom ka IT report la lai thu ya nga bai kane ka exam on conduct na hak ni kisngi ban sawan te na glelang jonga la da ka ngala ayu kata ka benta ka la da ka ni ka
Nikrim kamle ye go STU na hapo STU na lang junga nga ka complaints po dili ha ba yede ba ka negligent duty balale da ka nikrim ti hangtai ka donro ka vakansi hangtai hadu laispa andri punyo teli ka vakansi po nikrim ka post ti ke laispa andri punyo teli ka di post ka bakan po nikrim ti ha ba yede ba kane na lang junga kini kada kijing tip sabaro gitu ki ba apply kini kam ba ngelayo information ba hagini kisngi ki bansawan kinsa khod ya ka rating test kata di ka RTI bangayo na po nikrim